ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар пояи муҷассамаи шаҳидони шаҳри Панҷакент ба муносибати 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ҷамъомади бошукӯҳи идона баргузор гардид. ба муносибати 80-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941 ва 1945 дар шаҳру деҳоти Панҷакент силсилаи чорабиниҳои идона барои гиромидошти хотираи родмардони ватан баргузор шуд. яке аз чорабиниҳои асосӣ ва умумишаҳрӣ санаи 8 майи соли 2025 дар пояи муҷассамаи шаҳидони ватан воқеъ дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ шаҳри Панҷакент баргузор гардид. пеш аз оғози чорабиниҳои идона аз тарафи ҳайати афсарон ва сарбозони қисми ҳарбии 05-170 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакент намоиши аслиҳаи ҷангӣ пешкаш шуд, ки аз он раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, намояндаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, директори корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ дар вилояти Суғд Баҳриддин Хоҷа Нозимӣ, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, низомӣ, воҳидҳои сохторӣ дидан намуданд. сипас бо арҷгузорӣ ба хотираи шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ ва онҳое ки воқеан дар пирӯзии мардуми шӯравӣ дар ин солҳои мудҳиш нақши таърихӣ гузоштанд, аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд шаҳри Панҷакент, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, низомӣ, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо маросими гулчанбаргузорӣ баргузор гардид, ки онҳо дар пояи ин муҷассама ва оташи фурӯзон бори дигар аз корнома ва хотираи шаҳидон ва маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ, ки ҳам дар ҷабҳаҳои ҷанги бузурги ватанӣ ва пас аз ҷанги бузурги ватанӣ аз олам даргузаштанд, ба некӣ ёд карданд. бо танин андоз шудани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои умумишаҳрии идона бахшида ба 80-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ баргузор гардид. намояндаи вилояти Суғд, директори корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ вилояти Суғд Баҳриддинзода Нозимӣ нахуст ҳозиринро бо паёми табрикӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба ифтихори 80-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ шинос кард. сипас раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии хеш бори дигар дар бораи таърихи ҷанги бузурги ватанӣ, саҳми мардуми Тоҷикистон аз ҷумла сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент дар ин солҳои хеле мудҳиш суханронии пурмуҳтаво намуд ва иштирокдорон ва мардуми шаҳру деҳоти бостониро ба ифтихори ин санаи таърихӣ 80-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ самимона табрику шодбош гуфт. сипас барои иштирокчони ин чорабинии тантанавӣ аз тарафи афсарону сарбозони қисми ҳарбии 05-170 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакент саҳнаҳои омодагии ҷангӣ, маҳорату истеъдоди сарбозон ва дар самти баландбардоштани тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии наслҳои ҷавон намоиш дода шуд. ҳамин тавр ин чорабинӣ бо лаҳзаҳои хотирмон ба поён берасид. бори дигар мардуми шаҳру деҳоти Панҷакенти бостон аз родмардони ватан бо як ифтихор ёд карданд. пас аз анҷоми чорабиниҳои идонаи расмӣ дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи
камоли хуҷандӣ маросими сайру саёҳати мардум ва дигар чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ баргузор шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Хаём Ҷураев, Шоҳҳусайн Солиҳов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳотии Амудара бо рафти иҷрои нақшаи кишти баҳорӣ аз ҷумла кишти картошка шинос гардида, дар назди масъулин дастуру супоришҳо дод. бо мақсади назорати ҷараёни иҷрои корҳои кишоварзӣ ва ҳавасмандгардонии кишоварзон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти кишти картошка дар кооперативи тиҷоратӣ Абулқосим Фирдавсӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Амундара боздид ба амал овард. дар ҷараёни боздид зикр гардид ки мувофиқи нақша барои мавсими ҷорӣ дар ин минтақа кишти картошка дар масоҳати 140 гектар пешбинӣ шудааст. то ба имрӯз дар ҳаҷми 48 гектар кишт амалӣ гардидааст ки нишонаи пешрафти корҳо мебошад. ман раиси кооперативи тиҷоратӣ ба номи Фирдавсӣ Убайдуллои Фарҳанд мебошам ки айни замон мо ба кишту кори картошка машғул ҳастем. вана дар тарафи рост ман картошки барвақте ки мардум ӯҷо калан кард истодан, дар ин тараф бошад дар замини нав баъди беда картошкаи нав кишт карда истодем ки давоми кишту кор давом дорад. мо айни замон 46 гектар картошка кишт кардем ки дар оянда мехоҳем ба мақсади худ расем ва норумии худро иҷро кунем. خیلی که می‌بینید در اینجا خلق برای آن جمع شدن که کارتشکا کاری در اوج است. حالا هم ما گفته‌های پرزیدنت محترم را اجرا کردیم شده کارتشکا می‌کنیم و دیگه زراعت‌ها را نیز نگاه می‌کنیم. حاضر بنامیم که در نزد ما حاضر 32 ساعت زمین است که این رو کارتشکا می‌شنانند و بعداً باز در این قطعه‌های دیگر نیز زمین‌های تیار کرده شده است که در آن نیز کارتشکا می‌کنیم. раиси шаҳр зимни боздид бо масъулони кооператив ва кишоварзони маҳаллӣ мулоқот намуда аз ҷараёни корҳои изҳори қаноатмандӣ кард ва таъкид намуд ки истифодаи самароноки замин ва вусъат бахшидани кишти маҳсулоти кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати рушди иқтисодиёти маҳаллӣ ба ҳисоб меравад. убайдов муллоназар, яке аз кишоварзони фаъол дар доираи тадбирҳои беҳтарсозии истифодаи замин 10 сотиқ замини қаблан бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ баргардонидааст. ин иқдоми ӯ ҳамчун намунаи ташаббус ва ҳисси баланди ватандӯстӣ арзёбӣ шуд. ва ҳамин замини бекорхобида ҷои картофҳои нолозима замин кардам ва хостам ки ҳамин аввал картошка корам. мана билед хеле дилистодагӣ картошка ва ин тарафаш бо раис гуфтан ки арча шинонед. мо арча шинондем. чуне ки шоир мегӯяд донатҳо бар хок нафтад кай ба боло қад кушад қадри одам ҳам баланд аз хоксорӣ мешавад. هر کی کر آباد یک نه صحرای ناآباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود. اگر چقدر ما طبیعت کبودیدار کنیم همین وقت نمناکی زمین زیاد می شود، حاصل زیاد می شود، آب فراوان می شود و زیبایی طبیعت با زیباتر می شود. کооперативи тиҷоратӣ Бафоқул Ҷумаев ки барои кишти картошка дар масоҳати 50 гектар ӯҳдадор гардидааст, то имрӯз 12 гектар заминро кишт намудааст. ҳамзамон танҳо дар рӯзи боздиди раиси шаҳр 40 сотиқ кишти иловагӣ амалӣ гардид ки нишонаи суръатбахши корҳои саҳроӣ мебошад. раиси хоҷагӣ кооперативи тиҷоратӣ Бафоқул Ҷумаев ҷамоати деҳоти Амундара ҳастам. вату ҳасанбой 40 гектар нақшаи кишти картошка дорем ки ҳамин солба то имрӯза 12 гектар кишт кардем. бо мана ҷав худо хоҳад тайёр шудааст. ҳамин ҷав ки тайёр шуд боқимонда нақшая ҳисоби ҳамин замини ҷав даврида саразак борида ва кара иҷро мекунем. имрӯз 40 сотиқ замин кишт кардам. мана хеле ки дида истодагид мана ҳаминҷа 20 сотиқ замин ё поён ба ҳамин рӯз кишти картошка гузарондем. Абдухолиқ Холиқзода дар идомаи суҳбат ба кишоварзон доир ба зарурати риояи қоидаҳои агротехникӣ, истифодаи тухмии босифат, коркарди саривақтии замин ва самаранок истифода бурдани имкониятҳои мавҷудаи обёрӣ таъкид кард. барномаро идома медиҳем. гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи якум Искандар Раҳматзода бо сокинони ҷамоатҳои деҳотии Фароб ва Мухён мулоқот анҷом доданд.
در ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و پروکراتوری شهر پنجکین با رهبریت فعالان و ساکنان جماعت‌های بلندکوه فراب و ماغیان اساساً مسائل مبرم، آموزشی قانون‌ها، استراتژی‌ها، بلندبرداشتن معرفت حقوقی و انرژیتی شهروندان وسط کارهای آبادانه و سازندگی سبز و خرمگردانی با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شرح و ایضاح داده شد. معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده مقصد و مرام این واخوری‌ها را با ساکنان جماعت‌های دیهاتی فراب و ماغیان توضیح داد و تاکید کرد که باید در این جماعت‌های بلندکوه با مسئله بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان از تمام امکانات‌ها ثمره‌ناک استفاده برده شود. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده با ساکنان جماعت بلندکوه فراب اظهار داشت که ما باید در هر گونه حالت با مسئله بلندبرداشتن معرفت حقوقی خویش توجه بیشتر ظاهر نماییم. در این ملاقات پروکرور شهر با حاضرین درباره تطبیق نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و مخصوصاً فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت پیشگیری از حادثه‌های استفاده غیرقانونی نیروی برق، سر وقت پرداخت کردن مبلغ‌های آن و دیگر مسائل امروزه اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد. چنین ملاقات با ساکنان جماعت دیهاتی ماغیان نیز برگزار گردید. اینجا معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده اطلاع داد که جماعت دیهاتی ماغیان یکی از کلانترین جماعت‌های شهر پنجکین به شمار رفته خوشبختانه سالهای آخر از طرف صاحبکاران و مردم سربلند این دیار برای آبادانی دیهه‌های این جماعت از جمله تعمیر و اسفالت‌پوش کردن راه‌های داخل دیهه‌ها کارهای مشخص انجام داده شدند که واقعاً این تدبیرها با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده با توجه رهبریت فعالان و ساکنان جماعت دیهات ماغیان اطلاع داد که واقعاً امروز برای بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان همه ما مسئول می باشیم. در این زمینه برای اجرای دستور و سپارش‌ها نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آموزش قانون‌های عمل کننده از جمله تطبیق استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم و همزمان پیشگیری از حادثه‌های نامطلوب شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و تروریستی، بیگانه پرستی، دوست داشتن وطن عزیزمان تاجیکستان تدبیرهای مشخص عملی کرده شود. در این ملاقات از رهبریت فعالان و ساکنان جماعت دیهات ماغیان دعوت گردید که آنها باید برای پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق، پرداخت سری وقتی آن و دیگر مسئله هایی که با بلندبرداشتن معرفت حقوقی و انرژتیکی مربوط است با یک مناسبت خیلی جدی مناسبت نمایند. در خاتمه این ملاقات تاکید شد که از طرف رهبریت جماعت دیهاتی ماغیان و فعالان برای تطبیق محتوای این ملاقات و صحبت‌ها و دیگر مسائلی که در جریان این گفتگوی آشکارا بیان گردید تدبیرهای مشخص
اندیشیده خواهد شد. مورد ذکر است که در جماعت‌های دیهاتی فراب و ماغیان از طرف اعضای گروه تبلیغاتی از جمله پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمت‌زاده روز قبول شهروندان نیز صورت گرفت که با یک قطار درخواست و پیشنهاد و مراجعت‌های شهروندان از طرف اعضای گروه تبلیغاتی جواب‌های مشخص داده شد. گزارش عباس همراه‌زاده و شاه حسین صالحوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام با مقصد شرح و ایضاح نشاندادها و دستورهای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و موضوعهای مهمی روز گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجکین ارکین خوشوقت‌زاده سرداری شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان پالکونیک عدلیه اکمالزاده نادرخان ناصر با ساکنان جماعت‌های دهاتی خرمی و چنار ملاقات و صحبت‌های سودمند انجام دادند. با مقصد شرح و ایضاح نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دستور سفارش هایی که از نام سرور دولت در جریان ملاقات صحبت‌ها و سفرهای کاری به ولایت و شهرهای مملکت بیان گردید، گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجکین ارکین خوشبخت‌زاده سردار شعبه ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان پالکونیک عدلیه اکمالزاده نادرخان ناصر و دیگر شخصان مسئول در جماعت‌های دیهاتی خرمی، چنار و سرس ملاقات‌های سودمند انجام دادند. در جماعت دیهاتی خرمی با اشتراک رهبریت این جماعت، فعالان و ساکنان همه دیهه‌های این جماعت ملاقات گروه تبلیغاتی خیلی پرمحتوا و شوق‌آور جریان گرفت. ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین ارکین خوشبخت‌زاده حسن آغاز بخشید. با ساکنان جماعت دیهاتی خرمی مقصد و مرام این ملاقات ها را اساساً در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی، معرفت انرژتیکی، آموزش و تطبیق قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، پیشگیری از عمل های نامطلوب از جمله شامل شوی به حزب و حرکت های اکستریمیستی و تروریستی، بیگانه پرستی و همزمان اجرای قانون های جمهوری تاجیکستان وابسته با تنظیم جشن و مراسم و مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر مسئله های مبرم روز خیلی مهم ارزیابی کرد. سردار شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان پالکونیک عدلیه اکمالزاده نادرخان ناصر ضمن سخنرانی خویش باری دیگر تاکید نمود که یکی از وظیفه‌های اساسی مقامات حفظ حقوق از جمله شعبه منطقوی پیش از همه وسعت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی، شرح و ایضاح قانون‌ها، با مردم فهمانیدن سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نشاندادهای پیام نوبتی با مجلس عالی که از جانب سرور دولت تاجیکان ارائه شده است و دیگر مسئله هایی که امروز ما نسبت به آنها بی‌طرف نباشیم عبارت است. اکمالزاده نادرخان ناصر از ساکنان، فعالان و رهبریت جماعت دیهات خرمی طلب نمود که آنها باید در بین مردم کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی را روز تا روز گسترش بخشند. با مقامات حفظ حقوق از جمله شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت مالیوی دولتی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان همکاری را گسترش بخشند و در مسئله بلند برداشتن کارهایی که با معرفتناکی مردم
مربوط است منتظم با یک زیرکی سیاسی فعالیت پرثمر را ادامه بخشند. در این ملاقات وابسته به فرمان و وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با کودکس جنایی و کودکس حقوق بیانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق، سر وقت پرداخت کردن مبلغ برق و دیگر خدمت رسانی ها از طرف راهبریت شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان به مردم دستور و مصلحت ها و توصیه های مشخص داده شد. این ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین ارکن خوشبخت‌زاده حسن انجام بخشید و اظهار داشت که در زمینه این ملاقات و مسئله هایی که در آن مورد بررسی و شرح و ایضاح قرار گرفتند از طرف راهبریت جماعت دیهاتی خرمه و فعالان این جماعت تدبیرهای مشخص اندیشیده خواهد شد. چنین یک ملاقات پرمحتوا با هیئت راهبری، فعالان و ساکنان جماعت دیهاتی چنار نیز برگزار گردید که ضمن آن معاون رئیس شهر ارکن خوشبخت‌زاده مقصد و مرام این ملاقات را به حاضرین شرح و ایضاح داد. ناظر کلان عاید به مقاومت با کروپسیا شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان کاپیتان عدلیه فیض‌الله ساده بحرالله عزت‌الله با راهبریت فعالان و ساکنان جماعت دیهاتی چنار اطلاع داد که امروز مقصد و مرام ما پیش از همه با بلند برداشتن معرفت حقوقی و همزمان اجرای دستور و سفارش ها نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور روانه شده است. همزمان در این ملاقات او پیرامون بلند برداشتن معرفت حقوقی پدر و مادران، راه ندادن به شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و افراطی، استفاده مقصدناک تلفن‌ها طبق قانونگذاری‌های جمهوری تاجیکستان، اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل مبرم روز اندیشه های خویش را ارزیابی کرد. در این ملاقات نماینده اداره تقسیمات برق شهر پنجکین نیز به حاضرین اطلاع داد که امروز مطابق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کودکس های جنایی و حقوق بیانکنی ماموری تغییرات وارد شده است و مطابق آنها برای استفاده غیرقانونی نیروی برق، سر وقت پرداخت نکردن مبلغ‌های برق، جزاها حتی جزاهای جنایی پیش بینی شده است. ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین ارکن خوشبخت‌زاده جنببست کرد. او از راهبریت جماعت دیهاتی کنار دعوت نمود که در زمینه این ملاقات برای وسعت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در همه دیهه‌های جماعت کارهای مشخص را عملی سازند. گزارش عباس همراه‌زاده و شاه حسین. برنامه را ادامه می‌دهیم. در مؤسسه های تحصیلاتی شهر و دهاتی پنجکент با مناسبت 80 سالگی غلبه به خاطر گرامی داشته رودمردانی وطن سلسله چهاربینی های معرفتی و ادبی و فرهنگی برگزار گردیدند. متوجه باشید با گزارش های همکاران ما. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 3 شهر پنجکент چهاربینی با شکوه با مناسبت 80 سالگی جنگ بزرگ وطنی برگزار گردید. این چهاربینی با تشبث و ابتکار آموزگار جوان و ایجادکار و نوآور فنی زبان روسی نمازاده زرنگار با اشتراک خوانندگان صنف‌های 4، 5 و 6 تشکیل کرده شد. چهاربینی با 2 زبان تاجیکی و روسی صورت گرفت که این به اشتراکچیان امکان داد تا با فرهنگ گوناگون شناس شوند. خوانندگان در چهاربینی مهارت بلند نشان داده در قرائت شعر، اجرای رقص و سرود و نمایش‌های تئاتری کوتاه شرکت ورزیدند.
иштирокчиён бо баромадҳои худ хурсандии зиёдеро ба вуҷуд оварданд. суханрониҳо дар бораи аҳамияти рӯзи ғалаба ва хотираи қурбониёни ҷанг хеле таъсирбахш буд. дар охир мудири шӯъбаи маориф Мақсадулло Усмонзода ба хонандагон ва омӯзгороне ки ин чорабиниро омода ва пешкаш намуданд арзи сипос баён кард. вай таъкид намуд ки чунин чорабиниҳо на танҳо хотираи қурбонионро зинда нигоҳ медорад, балки ҷавононро ба ватандӯстӣ ва эҳтиром ба таърих тарбия мекунанд. пас аз анҷоми чорабинӣ меҳмонон аз осорхонаи муассисаи таълимӣ дидан намуда бо таърихи ҷанг шинос шуданд. чорабинии таҷлил аз рӯзи зафар дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент як лаҳзаи хурсандиву эҳтиром буд. ин гуна чорабиниҳо на танҳо хотираи қурбонионро зинда нигоҳ медорад, балки ҷавононро ба сӯи сулҳу дӯстӣ раҳнамоӣ мекунад. рӯзи ғалаба барои ҳар як шаҳрванди кишвар арзиши хос дорад ва мо бояд онро ҳамеша гиромӣ дорем. бо фарурасии 9 май рӯзи ғалаба бар фашизм ва ба ифтихори 80-солагӣ ин рӯйдоди тақдирсоз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла дар шаҳри бостонии Панҷакент чорабиниҳои хотирмон ва пурмазмун баргузор шуданд. ин ҷашн ки ҳар сол хотираи қаҳрамонҳои ҷанги бузурги ватаниро гиромӣ медорад, имсол бо вусъат ва тантанаи хос таҷлил гардид. яке аз чунин чорабиниҳои фаромӯшнашаванда дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 деҳаи навободи ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ баргузор шуд. дар ин маҳфили идона собиқадорони ҷангу меҳнат, ҷанговарони интернатсионал ва намояндагони маърифу ҷомеа фаъолона иштирок карданд. чорабинии мазкур бо маросими гулчанбаргузорӣ дар пояи муҷассамаи шаҳидони ҷанг оғоз ёфт. ин лаҳзаи ором ва пуртаъсир хотираи ҳазорҳо фарзандони далеру шуҷои тоҷикро ки дар майдони набард ҷони худро нисор карданд гиромӣ дошт. баъди гулчанбаргузорӣ барномаи фарҳангӣ дар саҳни мактаб идома ёфт. омӯзгорон ва хонандагон барномаи консертии вижаеро таҳия карда буданд ки дар он суруду таронаҳои ватандӯстона, порчаҳои шеърӣ ва саҳнаҳои театрӣ доир ба рӯзгору қаҳрамонии иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ манзури меҳмонон гардид. ҳар як баромад бо эҳсоси баланди меҳанпарастӣ ва ифтихор аз таърихи миллат иҷро шуд. дар қисмати дигар хонандагони мактаб машқи низомии омодашударо пешкаш карданд. ин бахш на танҳо маҳорати шогирдонро нишон дод, балки тавассути он эҳтиром ва пайравӣ аз анъанаҳои хизмати фарзандони ватан низ ифода ёфт. дар ҷараёни чорабинӣ собиқадорони ҷангу меҳнат ва ҷанговарони байналмилал аз рӯзҳои сахту душвори ҷанг, корнамоиҳои насли қаҳрамон ва заҳматҳои паси ҷабҳа ёдовар шуданд. онҳо ба насли ҷавон таъкид карданд ки сулҳузубот ва зиндагии ором имрӯза маҳсули ҷоннисорӣ ва диловарии ҳазорон нафар аст. бинобар ин арҷгузорӣ ба таърих ва ёди қаҳрамонон бояд як бахши ҷудонашавандаи зиндагии ҳар як шахс бошад. дар баромади худ намояндагони соҳаи маориф зикр карданд ки баргузор намудани чунин чорабиниҳо барои ташаккули ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои таърихӣ дар зеҳни ҷавонон ниҳоят муҳим аст. чунин чорабинии пурмазмун дар гимназияи деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ низ баргузор гардид. ин маҳфил бо иштироки хонандагон, омӯзгорон ва фаъолони деҳа сурат гирифт. дар чорабинӣ барномаи консертӣ ва саҳнаҳои театрӣ бахшида ба ҷанги дуюми ҷаҳон рӯи саҳна омаданд. хонандагон дар либосҳои даврони ҷанг нақшҳои модарон, сарбозон ва фармондеҳонро бозӣ карданд ва як манзараи эҳсоси таърихиро пеши чашми тамошобинон оварданд. саҳнаҳои таҳияшуда ба тамошобинон на танҳо рӯйдодҳои таърихиро хотиррасон мекарданд, балки дар ниҳоди онҳо эҳсоси масъулият ва ифтихор аз гузаштаи пуршарафи халқи тоҷикро бедор менамуданд. таҷлили ҷашни ғалаба дар деҳот нишон медиҳад ки миллати мо ҳамеша барои гиромидошти таърих ва арҷгузорӣ ба қаҳрамонон аз дилу ҷон кӯшиш менамояд. нафароне ки солҳои ҷанг ба ҷонфидоии худ Тоҷикистону Иттиҳоди Шӯравиро аз фашизм ҳифз карданд, сазовори эҳтироми ҷовидонаанд. ҷавонони имрӯза ки ворисони он қаҳрамононанд бояд на танҳо таърихро омӯзанд, балки бо дониш, ахлоқ ва масъулияти шаҳрвандӣ роҳи пешинiyonро идома диҳанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 деҳоти Хурмӣ бо иштироки ҷанговарони байналмилал чорабинии бошукӯҳе ба муносибати рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ баргузор гардид. ин чорабинӣ бо мақсади гиромидошти хотираи қурбониёни ҷанг ва таҷлили ғалабаи халқҳо бар фашизм
ташкил карда шуд. чорабинӣ бо маросими ифтитоҳ оғоз ёфт ки дар он роҳбари муассиса ва хонандагон иштирок доштанд. роҳбари муассиса дар суханронияш таъкид кард ки имрӯз мо бо ифтихор ва эҳтиром хотираи онҳое ки барои озодии ватан ҷонфидоӣ карданд гиромӣ медорем. ғалаба на танҳо дастоварди мардуми русия балки тамоми халқҳои пасошӯравӣ мебошад. дар чорабинӣ намояндагони ҷанговарони интернатсионал низ иштирок карданд. онҳо бо шодии хосе ба хонандагон ва аҳли деҳа суханронӣ карданд. яке аз намояндагон Алибой Баротов изҳор дошт: мо имрӯз инҷо ҳастем то на танҳо хотираи қурбониёнро гиромӣ дорем, балки ба ҷавонон омӯзем ки сулҳ ва дӯстии байни халқҳо чӣ қадар муҳим аст. ҳеҷ гоҳ ҷанг нашавад, фақат сулҳ бошад, осмонону соф бошад. пас аз суханрониҳо барномаи фарҳангии рангин баргузор гардид. хонандагон сурудҳои ҷангиро иҷро карданд ва намоишҳои театрии кӯтоҳе бо мавзӯи ҷанг ва ғалаба пешниҳод намуданд. ин барнома на танҳо барои шод кардани иштирокчиён буд, балки барои тарбияи ватандӯстии ҷавонон низ аҳамияти калон дошт. чорабинӣ бо гузоштани гулҳо дар ёдгориҳои қурбониёни ҷанг анҷом ёфт. хонандагон ва меҳмонон гулҳоро гузошта дуо карданд барои онҳое ки барои озодии ватан ҷонфидоӣ намуданд. чорабинии таҷлил аз рӯзи ғалаба дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 деҳоти Хурмӣ як лаҳзаи хурсандиву эҳтиром буд. ин гуна чорабиниҳо на танҳо хотираи қурбониёнро зинда нигоҳ медоранд, балки ҷавононро ба сӯи сулҳу дӯстӣ раҳнамоӣ мекунанд. бо иқдоми шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент, як гурӯҳи собиқадорони меҳнат мавриди аёдат қарор гирифтанд. бо мақсади арзгузорӣ ба собиқадорони меҳнат ва нафароне ки дар солҳои мудҳиши ҷанги бузурги ватанӣ дар ақибгоҳ нақши калон аз худ боқӣ гузоштанд, аз тарафи шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шӯро Облоқул Ризоев як гурӯҳ собиқадорон мавриди аёдат ва тақдими тӯҳфаҳои идона қарор гирифтанд. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев бо ҳамроҳии кормандони масъули ин шӯро аз манзили собиқадорони меҳнат Нуралӣ Дӯсталиев, Хоҷа Муҳаммади Муҳаммадзод, Ҳамроев Раҷаб, Қосимов Набӣ, Раҷабова Биби Калон, Мирзоева Турсуной, Холиқов Холмаҳмад дида намуда нахуст онҳоро аз номи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ табрику таҳният гуфта ба онҳо тӯҳфаҳои пулию моддӣ тақдим карданд. мавриди зикр аст ки дар ҷарони ин мулоқоту суҳбатҳо собиқадорон пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, ба раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, роҳбарияти шаҳри Панҷакент ва шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат барои таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ ва аёдат арзи сипос карданд ва изҳор доштанд ки тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои тарбияи ҳарби ватандӯстӣ насли наврас равона месозанд ва бо имкониятҳои мавҷуда барои боз ҳам ободу зибо сохтани шаҳри бостонии Панҷакент саҳми арзандаи хешро мегузоранд. мавриди зикр аст ки ба ду нафар собиқадорони меҳнат Гулзира Бобокалонова ва Турабек Муродов аз тарафи шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент тӯҳфаҳои пулӣ ва моддӣ дастрас гардида онҳоро ба ин муносибат намояндагони шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат табрику муборакбод намуданд. мо низ ҳамаи собиқадорони ҷангу меҳнат ва мардуми диёри бостониямонро бо санаи фархундаи 80-мин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ самимона табрику муборакбод менамоем. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем.
خیر شاد و پیروز باشید.